Haleluya. Moyo wa mtu una vitu mingi kwenye moyo wake vyenye si hatujue. Mungu yeye anaviona, lakini si hatutaviona. Sekre zako zote zenye uko nazo hatuwezi zijua, mipango unapanga hatuwezi ijua, lakini Mungu Mwenyezi, mwenye alikuumba, mwenye alikutia hapa chini ya jua, yeye anaona vyote vyenye uko nafanya. Ndio maana nasema hivi, tukasema ya kwamba Wakristo wako tofauti na wapagani. Wakati unapofika mkanisa, jua ya kwamba umekuwa karibu na Mungu. Kuna watu wa mingi sana wanakuwa wa maibobo mkiroho, sababu hawana msimamo. Mtu hajue iko wapi, iko mkanisa na kuwa saa mwenyewe kwa anapoteza wakati. Saa zangu sasa zitaenea, mimi naenda. Mausia ya Mungu haimwambie kitu, hana hata dhamiri za kiroho. Zilishakufa zamani, mtu alishakufa, iko anatembea lakini alishakufa. Na mtu akikufa kiroho, ule mtu hana tena faida kwa dunia. Jina la Bwana libarikiwe. Bwana Yesu asifiwe. Ushangilie Bwana kama tuko pamoja. Nataka nikwambie hivi, kusudi ufanikiwe, inaomba moyo wako kuwe na msimamo. Mkristo anapaswa kuwa na msimamo. Kusudi upate neema ya Mungu, neema ya Mungu ikupate, neema ya Mungu ikukutane kwenye na ikala, inaomba wewe utengeneze maisha yako ya kiroho. Busirimu ya mtu Mkristo ni kwanza kuokoka kiroho. Jina la Bwana libarikiwe. Amen. Busirimu ya Mkristo haiko kwa nje, iko kwa ndani. Unaonekana kuwa mtu mwema, unaonekana kuwa mtu mzuri mbele ya watu, unakuwa na ushuhuda mbele ya watu. Kila mtu mwenye atapita anasema ule mtu alishagaokoka. Lakini kama haujafikiria kwa vile, ungali tu naingia mkanisa na njia za vichorochoro bado hujaziacha. Mgulu nje, mgulu kanisani, mgulu nje, mgulu kanisani. Maana yake wewe ujue kama na ufalme wa mbinguni na kanisa na maisha yako utayaharibisha bure, utakufa tu hivi. Na kama uko musika unaenda olewa maibobo. Haleluya. Amen. Na kama uko kijana uendege mkanisa, utaoa tu ni maibobo ndio utakamata. Ba maibobo wawili banakamatana na maisha yako yanaharibika. Haleluya. Amen. Lakini kama unaikana kwa magoti, uko nalilia Mungu, Mungu nimeingia mkanisa, kanisa yako unisaidie na mimi siku moja nikutumikie kwa kweli na kwa haki, nipate neema. Kama niko kijana, ni wewe mwanamke mzuri ambaye hata nisumbuaka, ambaye hata nihangaishaka, mwenye atafitaka sekre yake, pale unapata neema ya Mungu. Lakini pasipo vile, uko mkanisa unainyoremba viongozi, waongozi wanakuambia fanya hivi, hautaki kuvifanya. Ujue ya kwamba haiko Mungu ndio atashuka mbinguni akuya kufundisha hapa njo kwenye Mungu anaikala saa hii. Mie njo niko Mungu mdogo kwa saa hii, niko na kufundisha. Haleluya. Vienyenda kufundisha kivisikia, vitakusaidia mu miaka yenye takuya na utaona mkono wa Mungu. Usipofanya vile, maisha yako yanaharibika. Na chose grave, mtu mwenye alishakasikia neno la Mungu akitoka mkanisa, hakuna njia nyingine, ni njia ya upotevu tu. Kule ni kukamatiwa tu na imbwa ya kupita. Haleluya. Amen. Usicheke. Unaweza cheka lakini ni huzuni. Leo tutasoma juu ya kitabu. Mungu aliniongoza akaniambia niko maono. Ilikuwa siku ya 3, Mungu akaniambia nitafundisha nini Mungu? Nitahubiri nini Mungu? Nitasema nini Mungu? Akaniambia kitabu cha Yona. Haleluya. Amen. Pale ndio Mungu alinibeba. Kitabu cha Yona sura yake ya kwanza, mstari wake wa 12 hadi 17. Tusimame sisi wote. Yona sura ya kwanza mstari wake wa 12 hadi 17. Jina la Bwana libarikiwe. Amina. Tuko humu? Tuko. Sauti ngapi? Bwana Yesu asifiwe. Amen. Nauliza Wakristo, tuko tunatega masikio? Ndio. Na tuko humu? Ndio. Sawa. Fuatane sasa tusikie Mungu amesema nini.
ile neno iko kwako na iko na kwangu. Kitabu cha Yona sura ya kwanza mstari wa 12, pale ndio taona neno la Mungu pale. Cha Yona sura moja ndio mstari wa 12 hadi 17. Tunasoma kwa jina la Yesu. Amen. Tunasoma kwa jina la Yesu. Akamwambia, munitwae na kunitupa katika bahari. Akawaambia, munikamate munitupe katika bahari. Hivi bahari itatulia, itakuwa kimya kwenu. Mukisha nikamata mnanitupa chini, bahari itatulia na nyinyi wote mtapata amani. Tushangilie Bwana. Haleluya. Haleluya. Kwa maana ninajua ya kwamba kwa sababu yangu, kwa sababu mie Yona tufani minjo minaacha hii musukosuko inaingia mubato. Hata hivi watu wakavuta sana wapate kufika tena kwa pwani. Batu walifanya manevre yabo mubato, walifanya manevre yabo, lakini havikuwezekana. Lakini hawakuweza kwa sababu bahari ilizidi kuchafuka. Kwa sababu bahari ilizidi kuchafuka sana juu yao. Haleluya. Amen. Kwa sababu hii wakalia kwa Bwana. Kwa sababu ya ile kila mtu akalia kwa Bwana wakasema, tunakusii e Bwana, tunakusii tusipotee kwa sababu ya uzima wa mtu huyu. Tunalia Mungu saa hii, huyu mtu amesema ya kwamba tumutupe chini ya maji, usituhesabilie mabaya ya huyu mtu, wala usitie juu yetu damu safi, na damu yake usiitie juu ya kichwa chetu. Kwa maana wewe e Bwana, kwa sababu wewe Bwana umefanya sawasawa ilivyokupendeza. Kwa sababu wewe Bwana umefanya sawasawa na vyenyewe ulikuwa unataka. Hivi wakatoa Yona, hivi watu wakakamata Yona, wakamutupa katika bahari, wakamkamata wakamutupa bahari, bahari ikaacha kuchafuka kwake. Walipokuwa wamemutupa ndani, bahari ikatulia, sababu ilikuwa inatafuta ule moto moja. Haleluya. Jina la Bwana libarikiwe. Ndipo watu wakaogopa Bwana sana. Ile siku watu wakaogopa Mungu, wakatoa zabihu kwa Bwana, wakatoa sadaka kwa Bwana, wakaapa na viapo, wakalapa na viapo haki ya Mungu. Bwana akatayarisha samaki mkubwa, kumeza Yona. Na Yona alikuwa tumboni mwa samaki, siku 3 mchana na usiku. Amen. Amen. Tena yetu inasema hivi, makusudi ya Mungu kwa mwanadamu. Haleluya. Amen. Makusudi makubwa ya Mungu kwa mwanadamu. Historia ambayo tunasoma hapa tunaikamata historia, lakini haiko historia kwa sisi, ni maneno ambayo iko wazi. Tunaweza kuwa tuko katika vikundi, tuko katika kanisa, uko naimba, uko na ubiri, uko naimba nyimbo za wokovu, nyimbo fulani, lakini bado haujajitambua, haujajua kosa yako yenye na achaka, unashindwaka kutembea munjia za Mungu, kufata kanisa vizuri. Unabakia mkikundi, uko na tatiza kikundi, banakosa kama mkomatie wapi. Banataka kubeba hivi na wana babeba hivi. Banataka sema fanya hivi, haukamatiki. Maandiko yanatuambia huyu Yona alikuwa ni mtumishi wa Mungu, na Mungu alikuwa anampenda sana. Sababu mtu mwenye Mungu anapenda ndio mwenye Mungu anajaribiaka. Haleluya. Kuna jaribu ya Mungu ya kukuelekeza kusudi ukue kumustari, na kuna jaribu ya ibilisi shetani ya kukubeba mapirizo. Haleluya. Mungu akiona iko anakuonya hauchaki kusikia, Mungu anakamataka, anasema hapana. Ameshindikana kwa watumishi, ameshindikana kwa majamaa, ameshindikana kwa watu,
kamata ile imbwa iende pumuzikie kwanza mupilizo. Akonsa atakuwa mule atajua kuimba. Haleluya. Amen. Atajua mie Mungu ni nani. Yukuko mtu mwenye haji wake wokovu. Kwa mtu mwenye banaitaka kuya mkanisa. Lakini sana fika mupilizo anaokoka na anakuwa pastor. Ijapokuwa alikuwa anadharau kazi ya Mungu. Maneno yote natuambia ya kwamba huyu Yona alikuwa mtumishi wa Mungu. Sio kusema ya kwamba alikuwa wa mbaya, hapana. Lakini alikosa kitu moja kenye alikosea. Mungu aliasi. Mungu alimfanya kuwa mjumbe wake. Lakini kuwa mjumbe akashindwa kutimiza ile ujumbe. Mungu akamwambia aende Ninawi. Na wakati kwa anatafuta Mungu kwa anamwambia aende Ninawi, yeye akaona kama ile nchi iko nchi moja ya machafuko, nchi moja ya madesordre, nchi moja yenye ilishaka lainiwa. Ile nchi ni nchi ya kumwanga damu. Ile nchi haiheshimie viongozi wa kanisa. Ile nchi haiheshimie mtu na mama na mwanamke na nani na mwanaume na watoto, ni kuua, kuharibu. Edayer, wakati bilipofika pale, Yona aliposikia hii neno akawaza kikumbuka kisi baba yake aliendaka kule kubeba message, na kule ndio baba yake alikufiaka. Fana akabishana na Mungu, akamwambia Mungu, mie siwezi enda mwa ile nchi. Sasa wewe uko nafasi kwenye unaweza kimbilia Mungu. Haleluya. Nani mwenye anaweza pata nafasi ya kukimbilia Mungu? Mungu yuko yule ya watu wote. Maligire anaweza jifika kipua huko na hesabia franga, lakini Mungu akitaka akisema stop, na ile inakuwa stop, ile franga hazita kufika tena mikono na katika pale pale, sababu ni Mungu ndiye anasema. Haleluya. Amen. Unaweza panga mipango asenda aenda fasi fulani, lakini kama Mungu anataka anakugunja mwaile usiku na hautatoka. Maisha ya Yona ilikuwa kumtumikia Mungu, lakini ile kosa moja ilimsababisha kupatana na Mungu. Na Mungu akipenda mtu, hakuna mwenye anaweza kumtosha mikono yake. Hakuna. Tunacheza na Mungu sababu hatumuelewe na hatumjue. Tungekuwa tunamjua Mungu ni nani mbele yetu, hatungekuwa tunacheza na Mungu. Tungekuwa tunaikana mkanisa tunatega masikio tusikie nini Mungu anataka sema. Maandiko yanatuambia ya kwamba huyu Yona alikuwa mnabii mwenye anapeleka message, ujumbe. Kitu kenye kinamsababisha kuwaza mawazo ya kweli ya ile mwingine, kisi ile mwingine iko na mabaya yenye anafanyaka, ikaomba Yona aache kwenda Ninawi. Akakamata biye pesa yake, akafika pale kubiro, akakatisha biye, mimi taenda kule, ndaenda Tarsisi. Uko najiongoza wewe mwanadamu, utajiongoza kuliko Mungu akuongoze. Wewe utajiongoza, tutaenda angukia mshimu. Kuna watu ambao wanataka wajiongoze ndani ya makanisa na ndani ya kanisa hawataki waongoze na viongozi wa kanisa, wanataka wajiongoze wao wenyewe. Unawatafuta mkanisa hautawaona, unawatafuta mpuriele hautawaona, wanataka wajipeleke tu ovyo ovyo. Kuna wakati Mungu alikuwa anapanga mipango yako kama hapa, ile siku njoo siku yako ya kufanyikiwa, lakini juu unazagara huko maibobo wa imani, unaenda tu hivi, unashindwa kujua kwenye baraka zako zitatoka. Amen. Jina la Bwana libarikiwe. Amen. Kuna mama moja tulikuwa mpuriele fast boy hivi huku kwetu, huku kwenye mimi na kwaka. Zamani kuna pita miaka 7 hivi. Kama ni mwanani. Tuko mpuriele. Maombi ule mama ile siku hakosaki, lakini ile siku akakosa. Yo mwenye baraka zitatoka mumikono haonekanaki. Na anasema hivi, mama fulani iko wapi? Mama fulani iko wapi? Mpokeze mtoto. Mama fulani iko wapi? Mpokeze mtoto. Wanazunguruka mpuriele, na anazunguruka, iko wapi? Iko wapi ule mama? Iko wapi ule baba? Haiko, hakukuya baba. Ule hakukuya baba, hakukuya basi. Neema yake na tunaisha. Wanakamata mtoto wanapokeza mwingine mke.
Haleluya, haleluya, haleluya. Ule mwenyewe alipokezaka ule mtoto miezi 2, ule akakuwa akapata mimba, mpaka leo ule mama iko tu vile vile. Haleluya. Sababu ya nini? Deserter. Mtu ana deserter mkazi ya Mungu, kumbe wakati una deserter ndio wakati neema yako inashuka. Maandiko yanatuambia Yona wakati anaona vile alishapata bie iko mbato na tembea kabisa na iko anazunguka kama ile mbato anazunguka tunataka haiwe tena wengine utakuja. Haleluya, haleluya, amen. Tembea mbato, tembea mbato. Alishasahau message yenyewe walimpatia, alishasahau, alishavitupa vile. Wakati anavitupa vile, Mungu ndiye anamtazama na unaona kijinga mwanadamu kiwelewele weye. Ndakuonyesha kama ni mie Mungu. Haleluya. Ndakuonyesha leo kama ni mie Mungu. Hayuwe vyenyewe kama natokea. Anapika wakati yuko mle mkatikati. Kaza ruwa kanaanza. Kila mtu walisha. Mungu wewe. Kila mtu anaanza yema msauti yake. Kila mtu na lugha yake. Kila mtu na lugha yake. Wa mtemba anayamu. Tata. Wa mushitaba na pawe. Wapi? Kila mtu na lugha yake. Haleluya. Kila mtu na lugha yake. Lakini dharura haikutulia. Haleluya. Iko natafuta mtu. Jina la Bwana libarikiwe. Shangilie Bwana. Mtu moja anaweza inua hii kanisa na mtu moja anaweza izamisha. Haleluya. Mtu moja akitoka huko anafika pale nje kwa barabara. Mnaona wenyewe kwa mwele kanisa. Ule pasteli wapi? Kumbe hakuwaje hata pasteli. Mbali mkamata na baka msika wa watu. Ile neno inaenda na kanisa inatambarana. Haleluya. Bwana Yesu asifiwe. Lakini kama tuko hapa tunawaongoza kusudi tuwapeleke wapi? Tuwapeleke na ninao kusudi na nyie siku moja muone mkono wa Mungu. Hatutaenda Tarsisi, tutaenda njoni nao kule, njoni nawe njoo mbinguni kwanza tuko naelekea. Hatuko tunaenda Tarsisi, hapana. Tunataka watu waende Ninawi waone mkono wa Mungu. Wakati Zarume na Katala kama haitasimama, wenye waliomba yabo yote, lakini vilishindikana. Wakati vinashindikana, wanasema tufanye nini? Tufanye nini? Kila mtu anaangalia kumwenzake. Akose ni wei, akose ni wei, akose ni wei. Bwana ni nini? Mulifanya nini? Tulikula nini? Tulienda wapi? Nani aliiba? Hakuna. Moya mkukumbu. Angalia biashara vya watu vyapata imbwa moja inapoteza watu, inaacha watu wanapoteza mali yao. Mnayua ule mtu walimuonaka. Haleluya. Haleluya. Mtu moja batoki siko yapata. Vitu viko chini mwana makofre na vingine viko yule. Lakini wanasema hakuna ingine solution. Wanajiuliza tufanye nini? Tukamate mizigo. Wanakamata mizigo. Mbaya. Wanakamata mizigo. Mbaya. Wanakamata mizigo. Hakuna bako wanapigania kuuzima tu, na pesa zile walipoteza hawahangaika tena na vitu. Nifike tu kwangu. Nikiona tu nimefika kwangu, nitashukuru Mungu. Nifike tu kwa bibi yangu. Nione tena nakumbatia bibi yangu hivi. Bibi yangu ananiambia sema pole bwana yangu. Wala bibi anasema sasa nione nakumbatia bwana yangu. Sasa nitasema Mungu usifiwe sababu tumepona. Vile vya biashara, vile vile tunasemeka magari na manyumba na vingine ni accessoire. Haleluya. Ni accessoire, lakini uzima wa mtu, roho ya mtu ndio yenye mtu anapigania hapo. Wakati Yona anaona hakuna mwezi, naye anafunga siri. Ndio nawaambia siri inakuwaka ya mbaya. Roho ya mtu inakuwaka na vya mingi kuroho. Vyenye si hatujue, vyenye Mungu yeye anaonaka, haiko vyenye Mungu anaonaka, haiko jo vyenye tunaonaka. Ye Mungu iko tofauti na mwanadamu. Bantu wako wanalalamika. Mungu. Si Mungu kama mimi nasema kwa sababu Mungu alisema si mapati hata mtu mmoja abaonyeshe vyenye viko. Abaonyeshe huyu mtu ni nani.
Wapi? Bako tu mule ndani, bako tu mule, bako tu mule, mali kulalamika, kuyama, bakutapika, baku macho lishageuka ruje. Banasema sasa tufanye nini? Hakuna nafasi ya kukimbilia. Asiko tapita kwa hii maji hakuna. Banasema pana. Kapiteni anatoka kule anaenda kuzunguruka. Pana. Mimi siaonaka vya hivi. Siaonaka vya hivi. Tupige ramuli. Bana tandika kamera. Bana hata piga ramuli, wanapiga ramuli. Hawakuona kitu. Ni nini hii? Ni nini hii yenyewe naacha tulikuwa hivi? Dharura haibaachi. Bana angalia, anachunguza. Kapiteni anapanda kuetaja, anaangalia. Anashuka chini. Ni nini? Mulisha shusha mizigo mbundio. Mbona hatuna tuna mizigo lakini haipumzike? Acha hapana. Hatuwe kama ni nini? Kapiteni anasema maana yake mie kenye mimi nafanya mimi nashuka mpaka nione kenye kiko humu ndani. Kenye kina. Ufika mule wanakutana mule mkofra. Bwana. Wewe huyo ndio nuko. Kuya kwanza. Wewe ni nani? Wewe ni nani kwanza? Mimi ni Yona. Wewe ni Yona. Wewe ni mtu gani? Mtumishi wa Mungu ni nani? Kabila yako? Niko Mtemu. Uko Mwebrania. Ndio. Ulifika huko wapi? Basi niko nenda Tarasisi. Unaenda Tarasisi? Haleluya. Unaogopa basi ya Bwana. Jina la Bwana libarikiwe. Tushangilie Bwana. Sasa mwa ile wakati bakamuuliza bale batu yote badayati hii kwanje nacho tunapotea mali hapa na haina hata safra, haina hata kitu, iko tu hivi, iko tu hana kodi humu, alikuja tu hivi na Biblia tu, anakuja tu humu, na tulimuona kisa anaingia huyu baba, watu wote walimuona kisa anaingia, lakini hawakujua kampeni yake ni nini. Ni wanasema ni passager tu, sasa passager wengine bana sema sasa safari tumeomba mali vitu yote tunaomba sasa tufanye hivi. Akamwambia mie kama mnataka mupone mie ndio mimi naacha mnakuwa hivi. Ni wewe ndio mie mizigo ya pata yenyewe kwa naye naenda mwingine bo basi anasema kama tumutupe. Eske ni kweli tutamutupa? Tukimutupa ndio tutapata amani. Haleluya. Nataka nikwambie unapoingia mkanisa safisha kwanza roho yako toka nyumbani, usikuwe chanzo cha kufunga mkutano. Haleluya.